Leo ni wowe dukunda, nta yindi kipe yamba ku mutima. Leo, horana Imana ubutwari n'intsinzi. Oreyo, oreyo, oreyo. Yes. Okay, nkuko bimeze rero hano ni kuri Ahmed Epic. Iyi ni channel y'abanyarwanda. Yes, tugiye kuganira ku makuru y'imikino hano mu Rwanda. Turahera kuri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Breaking news ziri muri Rayon Sport Football Club. Yes, Rayon Sport Football Club turava muri breaking news. Tureta tujya kuri shampiyona yakomezaga ku munsi wa gatandatu Rwanda Premier League ku munsi w'ejo. Rayon Sport Football Club kuri umunsi breaking news ku makuru dukesha Kalisa Bruno Taifa, umunyamakuru wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Okay. Breaking news zirimo muri Rayon Sport Football Club ngo zitezite. Rayon Sport Football Club amakuru arimo guhera abyutse aramutse avugwa kuri uyu munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2024. Yes, ekipe ya Rayon Sport Football Club ku makuru meza arimo breaking news. Iyo ndi kuvuga kuri Murera Rayon Sport Football Club, ekipe y'abanyarwanda. Umva ntabwo mwatekereza ku nkunda ekipe ya Rayon Sport Football Club. Rayon Sport Football Club ngo amakuru arimo ate. Yes, amakuru ari muri Rayon Sport Football Club kuri uyu munsi, inkuru nziza ku banyarwanda. Ekipe igiye gukomera mu bihe biri imbere, kuzaba iri muri ekipe 3 zikomeye mu karere ka East African Community. Ni Rayon Sport Football Club. Amakuru arimo nuko umuterankunga Skol wa Rayon Sport Football Club, umuterankunga mukuru, yiyemeje kuguramo imigabane kuri ingana na 45%. Uwo ni umuterankunga Skol wa Rayon Sport Football Club. Ubundi indi 50 isigaye ni y'abafana. Ufite ubushobozi wiyaminiya akaba yaguramo umugabane muri Rayon Sport Football Club. Biteye gute rero? Rayon Sport Football Club igiye kuzana nundi ni CEO uvuye muri shampiyona muri English Premier League. No muzungu arakomeye. So uko biteye rero mu gihe kiraza, harimo abagabo b'abanyabwenge barateranye. So baraterana biga kuri projet za Rayon Sport Football Club, biga ku mishinga ukuntu Rayon Sport Football Club yaba nka ekipe za Simba ndetse na Yanga, nkuko za Arahiri zibayeho, za Mamelodi Sundowns, amakipe akomeye muri Afrika. So ukuntu biteye rero biri muri projet yarangije gutegurwa. Biraza mu minsi iri imbere bizaba bimeze neza. Ekipe ya Rayon Sport Football Club izaba ikomeye. Muyitege. Iyi APR yigiza kasamutwe ikigira kabushungana muri Rwanda Premier League, ikora ibyo yishakiye kubera ngo ifite ubushobozi. Mu minsi iza iri buze kubona yuko iri hasi. Okay, noneho twakomeza tukajya muri Rwanda Premier League yakomezaga ku munsi w'ejo. Ekipe ya Rayon Sport Football Club ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya Bugesera Football Club ibitego 2-0. Igitego cya mbere cyaje gutsindwa n'umugabo bita Muhire Keve igitego cya mbere cyatsinzwe na Youssou Diagne. Uyu ni umugabo w'umusenegaliye. Kuri passe kuri corner yari ivuye kwa Muhire Keve, kapiteni Wayne Rooney aka Rooney nakasa mutwe nguyu ni azi umupira mwinshi cyane. Hari ku munota wa 25 ku mutwe mwiza cyane Youssou Diagne umusenegaliye kuri match ya kabiri, kuko match ya mbere yajemo asimbuye kuri match ya Rutsiro mu karere ka Rubavu.
nibwo yajemo tubona ari partnership nziza cyane. Nibwo ejo umutoza koca Robertinho uwo bakunda kwita Robertinho, ariko nge nkunda kumwita Robertinho, nawe ubwe niko yivugira. We yabonye ko partnership ya Omar Nying, uyu ni umusenegali wari captain wa FC Pikine muri Senegal, ndetse na Youssou Diagne wavuye muri championnat ya Maroc muri deuxième division. Abona yuko partnership ye abasenegali babiri ko bahuza kandi bakayobora defense ya Rayon Sport Football Club. Nsabimana Aimable atarimo, kuko Nsabimana Aimable kuri match yavuye muri equipe nationale y'Amavubi afite ikibazo cy'imvune, n'ubu kugeza no ngo Robertinho yamubwiye ngo genda wicare utuze. Uwo ni Robertinho abwira nde Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable aragenda aricara aratuza. Ubwo ejo nyine abanyamahanga muri Rayon Sport Football Club babanjemo nuwo ni Youssou Diagne, ni Omar Nying, harimo Khadim Ndiaye mwizamu n'abasenegaliye, ndetse n'uwari uri kuri point bita Faringanye, uyu nawe yavuye muri championnat ya Czech Republic. Niyo yakinaga, ariko nyine yaje afite ikibazo cy'imvune, kuko mbere yaho yari yavuye muri Senegal imyaka 2 ishize yaratsinze ibitego, ariwe wabaye meilleur joueur wa championnat Senegal. Noneho abo basenegali nibo bari bane mu kibuga bitwaye neza ku munsi w'ejo, ukongeramo n'umwana muto ukiri muto bita Kanamugire Roger. Kanamugire Roger ejo yakinye match nziza, ubona ko nyine ari kuri level nziza, ariko ni ku makipe nka za Bugesera, amakipe mato. Ndayishimiye Richard yabanje hanze, ariko nyine atari kubera ubushobozi, kubera ko Robertinho yaramubwiye ngo wowe genda wicare noneho ubanze unaruhuke, iyi ni match ntoya, Bugesera ni ikipe ntoya, niyo mpamvu yabanjemo Kanamugire Roger. Yes, ubwo nyine ekipe ya Rayon Sport ejo yitwaye neza, iratsinda, ubwo ifite amanota 11, izigamye n'ibitego 4, ko umunsi wa mbere yakinye na Marine Football Club kuri journée ya mbere inganya nayo ubusa ku busa. Match ya kabiri nibwo yanganyije na ekipe y'Amagaju kuri stade yitiriwe Pere i Kigali, ibitego 2-2. Ubwo izindi match ko eshatu zikurikiyeho yatsinze Gasogi kuri stade Amahoro, itsinda Rutsiro i Rubavu, inatsinze Bugesera Football Club kuri Kigali Pere Stadium. Nizo match eshanu ifite amanota 11. Twibuke yuko mukeba iri joro yo kuwa gatandatu match yabaye saa moya, imvura yabateshe bageze ku munota 20. Ntabwo bara ntiyagendaga, stade yari yuzuyemo amazi. Urareba nyine ugasanga nyine n'ubunini APR iraho nyine uvuga ngo yashoye amafaranga menshi, amafaranga y'umurengera, ariko nyine yaragiye igura abakinyizanira imfube. Harimo abanyamakuru bari bo begereye Colonel Ritadi, perezida wa APR, bamwereka abakinnyi kuntu bakomeye, kandi barashize baraho. Rayon Sport yigurira abari muri championnat, abanyamakuru baragenda barayota, baravuga ngo Rayon Sport ngo iguze ngo nta mukinnyi muzima ifite, ariko nyine ibihe bizabereka. Dushimira n'umuvandimwe bita Tuyishime Gilbert wa Viva Rayon Sport TV, ndetse n'uwo bita Ari na Nkunda Match wa Kirindinyo ufite hano hose TV. Ari afite Bridge Sports, nayo na amacano yabo, n'abafana n'abareyo bakomeye beza bakunda Rayon Sport, bavugisha ubu baravuga ati yireyo izabikomeye. Ariko cyane cyane Tuyishime Gilbert niwe wabishimangiye, abantu baravuga ngo umureyo. Niyo mpamvu ukuri kuzababwira abona abakeba iyo APR. Twibuke ko iri ku mwanya wa nyuma 16 n'inota 1. Ntitwitaye ku bintu ngo kuri match ngo yuko yakinye match imwe, oya, twebwe twitaye ngo ese Rayon Sport yacu imeze ite. Nkuko twababwiye, Rayon Sport iraje ikomere ku buryo noneho ubu APR yari gutinya, yanze umukino wa Rayon Sport na APR wari kuzabeje kuri 19 bawukuyeho,
kubera APR Football Club yagize ubwoba yanga gukina. Ese ntituzaba dukomeye tumaze kubona CEO mwiza w'umuzungu uvuye mu Bwongereza, tumaze kubona Skol ko yaguzemo 49%, Rayon Sport yabonye amafaranga, iyo APR izemera kongera gukina cyangwa izajya yemera Twitter mpaga? Cyenda abona ariko bizagenda niko bizagenda pe, kuko iyi Rayon Sport izabikomeye. So nshimira n'umunyamakuru bita Kalisa Bruno Taifa dukotinga iyi breaking news, niwe wa mbere wayisohoye muri iki gitondo ko Rayon Sport Football Club ibyo byose iyo nkuru nziza iramukiyemo igiye hanze, abafana ba Rayon Sport tukayimenya. Nkuko nyine ni umaperi ariko nyine nawe ni umufana uvugisha ukuri, ntabwo ari wa mufana uca iruhande ngo urabona bibiki, oya. Ubwo rero ngashishikariza abafana ba Rayon Sport Football Club aho muri ko ikipe yacu imeze neza, irakomeye. Mwebwe ntimwumve yuko Rayon Sport yashize, irahari, ekipe irahari. Mwebwe ntimwite ngo abanyamakuru bari kuvuga ngo ibiki, oya. Mwebwe twizere yuko ekipe yacu imeze neza. Ejo narabigaragaje, yereka Bugesera yuko bitari ku rwego rumwe, twarabibonye. Abanyamakuru bari bahari nabo barabibonye, babihamya. Ubwo nta kindi cyo kuvuga, muri ekipe ya Rayon Sport tumeze neza. Uri kumva iyo breaking nababwiye mu kwezi kwa 12 ntibizarenga, turakomeza kubakurikiranira breaking news uko bigenda bisohoka, episode kuri episode, kuri hano kuri muzayikurikira kuri Muhammad TV Rwanda cyangwa se kuri Ahmed Epic TV. Aho hose muzayihasanga kuko ni amacano akorana y'abavandimwe. Ubwo nkabashimira ko nkabasaba yuko mwakora subscribe kuri Muhammad TV ndetse no kuri Ahmed Epic, ko mwakora subscribe tukazajya tubagezaho ibiganiro byiza hano kuri Muhammad TV, cyane cyane ko dore ko twibanda ku makuru ya Murera, ibindi ntabwo tubyitayeho. Ariko uyu munsi ku cyumweru ku saa moya ndabashishikariza mbasaba yuko mwajya inyuma ya Gasogi, ikipe twarazwe n'abasokuru, tukareba yuko yadukorera umuti hara kuri Kigali Pere ku saa moya, kuko nimugoroba arigiye gukora imvura iragwa. Okay, abashimira nkavuga ngo abampaye umwanya mwese kuri Muhammad TV Rwanda, Imana ibongerere kandi naho utaha turi kumwe. Ngiye kuzajya mpari buri munsi mbagezaho breaking news kuri uko amakuru ameze, ariko twe twibagiye kuvuga kuri rutahizamu wacu Charles Bare. Iyo ni umugande ufite akabazo cy'imvune, impamvu atari kuboneka nkuko ejo bundi byagenze ku munsi wo kwa kane, ku munsi wo kwa gatanu ntabwo yaraye muri kampu n'abandi, we na Haruna Musa Majaliwa w'umurundi. Impamvu nuko yari Haruna Musa Majaliwa yavuye muri equipe nationale y'abarundi afite ikibazo cy'imvune. Hari abafana bibaza ngo se Majaliwa katagaragaye byagenze, ese yarakoroganye? Oya, Majaliwa ntabwo yakoroganye, ahubwo Haruna Musa Majaliwa yarafite nicyo kibazo cy'imvune, ndetse na Charles Bare barahari ariko bafite ibyo bibazo by'imvune, ariko abandi barahari. Ndetse no bita Rudasingwa Prince usa muri iyi season nta mukino no marakina kubera nawe ikibazo cy'imvune, ariko nyine tukizera ko abandi bose bahari bazabikora kandi bakabikora neza nkuko muri kubibona muri iyi minsi. Rayon ni equipe ikomeye hano muri champion y'u Rwanda, amakipe atari yahura nayo atarayitsinze. Nimwizere yuko ayo makipe azatsinda Rayon. Ubwo itaratsinze isezere gutsinda Rayon, ibisezere igihagarara itege, kuko nyiri umuringi yaje utega ukuboko.
Sawa, mwakoze cyane kuri Muhammad TV, naho ubutaha. Okay, ciao ciao.